Igitondo cyiza cy'umugisha, weekend nziza n'isabato nziza bakunzi b'akarere info update abadukurikiye muri imbere mu Rwanda n'ibihugu bitugaragiye muri kano karere k'ibiyaga bigari Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbifurije ibihe byiza ari nako mbinjiza mu ngingo z'amakuru. Birumvikana turaganira byinshi kubikomeje kuvugwa mu rugamba rukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza guca mu ngingo nyinshi zitandukanye, ingingo zijyanye n'urugamba ndetse n'ingingo za diplomasi. Turakomoza ku mubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, turakomoza kandi ku mubano w'u Rwanda n'Ububirigi. Ibi byose turaza kubigaruka muri kino kiganiro. Icyo umusaba no gukora subscribe ukinjira muri kino kiganiro, ubwo ni kuri utarakora subscribe, ndetse abamaze kwikandaho tubashimira cyane. Birumvikana kuba mugize itsinda rigari ry'umuryango w'akarere info update. Reka twanzike rero duhera ku ngingo z'amakuru menshi atandukanye. Reka duhere ku ngingo z'amakuru y'urugamba. Birumvikana turi buhere muri Masisi. Amakuru aturuka muri Masisi aremeza ko umutwe w'abajenosideri usanzwe ufatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR, uyu nguyu uri kwimura ibirindiro basanzwe bafite muri Masisi nyuma y'uko M23 AFC imaze iminsi ikaza ibitero muri biriya bice ihangana n'imitwe ya Wazalendo. Birumvikana ndetse na coalition ya Kinshasa itaburamo abacancuro ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru akemeza ko izi FDLR zahoze zarayogoje mu karere ka Masisi ziri kwimura ibirindiro, bamwe muri bo bakaba bari kwinjizwa imbere mu Burundi. Ibingibi kandi ngo biri gukorwa ku bufasha bw'igisirikare cya leta Kongo FARDC, ndetse kandi ingingo nyamukuru hano ikemeza ko umwe mu bayobozi cyangwa se perezida wa FDLR witwa General Yamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire, ndetse n'umwungiriza mu bikorwa bya gisirikare Major General Uzabukiriho Cyprien uzwi nka Koromboka, bano rwose ngo ibirindiro byabo byarahinduwe bijyanwa hitwa Kabingo mu karere ka Warikare. Iyi Warikare nayo mbibutsa ko urugamba nubwo rudakaze nk'ibice cyase nk'intambara ziri muri Masisi ndetse na Rucuru, ariko iyi Warikare nayo makuru ari kugenda turukayo remeza ko imirwano bundi mu bice byose bigize Grand Nord, imirwano muri rusange yongeye kubura, na nyuma y'uko mu nama iherutse kwera mu mujyi wa Goma mwumvishe ko umuhuza bikorwa wa Alliance Fleuve Congo yatangaje ko rwose nakabuza bagiye kongera kwanzika n'ibitero bishya, ndetse anashimangira ko buri gitero cyose cy'igisirikare cya leta kizajya kitakibona igisubizo cyihuse. Ibingibi kandi bije nyuma y'uko n'ubundi indege z'intambara zo mu bwoko bw'amasuko ndetse n'amadrone y'igisirikare cya leta Kongo FARDC yaramaze iminsi yigabiza position za M23. Haranavugwa amakuru kandi adasanzwe mu bitero bimaze iminsi byumvikana hafi y'umujyi wa Goma, by'umwihariko urugamba uherutse kumvikana Kiwanja, uruherutse kumvikana mu Kibaya. Binavugwa ko zimwe muri Wazalendo zari zinjiye mu gace ka Mugunga. Ibi byose rero ngo hari igisubizo gikwiye cya M23. Bikanavuga ko no mitwe Wazalendo iri mu nkengero z'umujyi wa Goma ikomeje gusabota cyangwa se ikomeje kwangiriza bikomeye security zashyizwe hara na M23, ngo birumvikana n'inzego z'umutekano zose ndetse n'ibikorwa by'urugomo ku baturage baturira mu mujyi wa Goma, mujyi navuga munini, umwe mu mijyi ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ibingibi byose rero ngo ntago biri buze kuba byakorohera zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubwo birumvikana harimo igisirikare cy'u Burundi, harimo iyi FDLR, harimo imitwe itandukanye ya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta. Gusa zo ziri muri camouflage cyane ko zikunze kwifashisha ino mitwe ya Wazalendo kugira ngo bahishe isura cyangwa se bitagaragara ko ari bo bari mu ntambara, no mu gihe bizwi ko bari gutegura ku rundi ruhande inzira z'ibiganiro. Doha muri Qatar nubwo nta cyizere mu by'ukuri gihari, ariko nibura bamwe mu bakurikirana hafi cyangwa se abareberera hafi ibiri kugenda biba, birumvikana ku mpande zombi izihanganye bagashimangira nta gushidikanya ko ibiri gukorwa cyangwa se ibiri kugenda bishyirwamo imbaraga ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nakabuza n'abandi bambari babo, bigaragaza ko mu by'ukuri batifuza amahoro. Ariko ibi byose bikongera gushimangira nta gushidikanya ko n'ubundi ntakiribuze kuba gihagarika bano barwanyi ba AFCM 23. Reka rero kandi nanone munyemerere twongere duhindukize page tujye ku zindi ngingo. Ubwo ibi bya FDLR kwimura ibirindiro, unibuke ko akenshi
buriya kugenda iyo bari muri niba nabyita migration cyangwa se bari kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Izi migration zaba ariko ziri temporary ahanini zinangiza byinshi kuko aho baciye birumvikana niba hari agatungo baratabaga gukomezanya, ubwo niba bahuye n'umuturage pfa kuba ufite ngishusho y'umunyarwanda, sinzi ko umunyarwanda asa, ubwo muzatubwira cyangwa se mutugaragariza umunyarwanda basate, ariko mu kugira ishusho nk'iy'umunyarwanda ubwabyo birahagije ko uhita ugendera muri ibi bikorwa by'urugomo bya bano bahungu cyangwa se by'izi nterahamwe FDLR ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Mwaho ibyo bidahagije rero mbinjiza kuri kote diplomatique, nzi ko cyangwa se abayikunda muri benshi iyi kote diplomatique mu nyemere tuze kwitangirana. Reka mere ku magambo ubundi aherutse gutangazwa n'umwe mu bajyanama ba Son Excellence Felix Tshisekedi n'uwitwa Fiston Kristonovich Balanganyi. Uyu aherutse gutangaza ko igihe kigeze ngo Kongo ifata u Rwanda rwiyomekeho, cyane ko ari igihugu gito nk'uko yabigaragaje. Ubutumwa uyu mujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi atambije kuri X aho ari Twitter agaragaza ko abanyarwanda bakunda kuva kuri Tshisekedi ariko ntibavuye kuri Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mujyanama Tshisekedi mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho yatangaje ko nta kintu bavuga kuri Kagame, bavuga kuri Tshisekedi. Igihe rero ngo cyaba kigeze kugira ngo Kongo yomekeho u Rwanda. Benshi babifashe nka comedy, baravuga bati nimubanze munahangana n'ibibazo biri imbere mu gihugu, internal issues, mbere yuko mwadukira kano karere k'ibiyaga bigari, ngo mwumve ko cyangwa se mwe mwishyiremo ko mwahangana cyangwa se mwaza gukemura ibindi bibazo biri imbere mu bihugu. Mbere yuko jya ku kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi, ubwo mereye Kinshasa kuri côté diplomatique, abantu 12 mu ihuro rya Tshisekedi nibo bahataniye gusimbura Vital Kamerhe ku buyobozi bw'inteko, ubwo ni umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Abanyapolitike 12 bo muri Niyo Sacre ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bahataniye gusimbura Vital Kamerhe ku mwanya wa perezida w'umutwe w'abadepite. Kamerhe yeguye kuri uyu mwanya tariki 22 Nzeri biturutse ku gitutu ashyizweho n'abadepite bamushinzaga gucunga n'umutungo no gutesha agaciro inteko ishinga amategeko. Byari byitezwe ko washingiwe ku bwumvikane bw'abagize Niyo Sacre uzasimbura Kamerhe azava mu ishyaka rye UNC, ariko bigaragara ko abanyapolitike benshi barimo n'abamaze igihe muri politiki ya Kongo bashaka uyu mwanya. Mu bashaka uyu mwanya rero harimo babiri bo mu ishyaka UNC rya Vital Kamerhe, birumvikana batatu bo muri UDPRS rya Tshisekedi. Andi mashyaka agize iri huriro ahagarariwe n'umukandida umwe. Tariki 22 Ukwakira, Willy Buhini Mishiki bo mu ishyaka PEP AAP yarwanyije igitekerezo cyo gusimbuza Kamerhe umunyamuryango w'ishyaka rye, agaragaza ko ibyo bidashingiye ku ihame rya demokarasi. Union Sacre nifite abayihagarariye mu nteko, bityo rero nta mpamvu yo gushyiraho umukandida umwe. Muri abakandida harimo Christophe Mboso Nkodi wabaye perezida w'umutwe w'abadepite n'ubundi 2021 kugeza 2024, bakaba ari vice perezida wayo wa kabiri. Harimo Mboso kandi Mboso agaragaje ko ari we mukandida washobora kuyobora neza umutwe w'abadepite ashingiye ku buramba afite muri izi nzego, cyane ko nyine yayoboye inteko ishinga amategeko. Ubwo ibi ntabwo tuba turi bubitindeho. Twinjire rero mu gahugu kinyigije, ubwo ni hepfo mu baturanyi mu Burundi. Basuhuza cyane rwose batwumvira Gitega, Ngozi ndetse na Bujumbura, mbaramutsa cyane rwose n'amahoro, ubwo mbifuriza birumvikana ibihe byiza. Barundi batwumva cyane ko buriya na amahirwe, nitwe bihugu byonyine, ubwo navuga u Rwanda n'u Burundi, mu by'ukuri ushobora kwisanga mu gihugu kimwe ukabasha kubaho kubera ko buri rurimi ni kimwe mu bintu mbere y'ubuhanga ufite n'ubumenyi, mbere y'icyo ushoboye abantu batari kubasha communication itari idahari, communication itari fair, itari certain, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa. So nicyo gihugu navuga rukumbi rwose, ibyo tuvuga hano byumvikanayo nabo ibyo bavuga bikumvikane na hano, ubwo nyine haburamo amwe mu magambo abatumvikana neza, ariko ururimi rwenda kuba rumwe, bivuze ko rwose ari abavandimwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko ku rundi ruhande côté diplomatique nihagaze neza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ku ruhande rw'u Rwanda yatangaje ko ibiganiro byari byatangiye byo kuzahura umubano w'u Burundi n'u Rwanda byahagaze nyuma y'uko kino gihugu gikomeje kugira uruhare muri izi ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ku wa 10 rw'intumwa zikora ku bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda ndetse n'u Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Imwe mu ngingo zikomeye zaganiriweho ni uko u Burundi bwafungura imipaka yabwo n'u Rwanda bwafunze muri Mutarama 2024. Ku wa 11 Mutarama u Burundi bwafunze imipaka yose ihuza n'u Rwanda yo ku butaka bwa 2024 nyuma yo kurushinja gufasha umutware Tabara utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Igitega
ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi rero warushijeho kuzamba ubwo kino gihugu cyatangira gukorana n'umutwe wa FDLR mu burasirazuba bwa Congo, cyane ko muri Nyakanga 2024 intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye muri Zanzibar mu mwiherero w'abayobozi muri za minisiteri z'ububanyi n'amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ya icyo gihe impande zombi zajyanye ibiganiro ziyemeza ko ibishoboka byose kugira ngo zizahure umubano. Ku guhura rero kwakurikiye n'izindi nama zitandukanye ndetse n'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, cyane ko nko muri Gicurasi Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko intambwe yari yatewe yari igiye gusubiza inyuma na Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugaragaza zimwe mu mvugo ze zidahwitse ku gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero u Rwanda ruri clear. Mu kiganiro Ambassador Nduhungirehe yagiranye na Ukweli Times yagaragaje ko ibi biganiro byagiye biba hagati y'u Rwanda n'u Burundi byibanze cyane ku kibazo mu burasirazuba bwa Congo kurusha gufungura umupaka. Ati hari icyo kibazo cy'umupaka, ariko ubirebye icyo kibazo cy'umupaka ntabwo aricyo cyari ikibazo cy'ingenzi. Ikibazo cy'ingenzi gihari n'uruhare ingabo z'u Burundi zifite mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Congo, aho izo ngabo zifatanya n'ingabo za Congo ariko n'indi mitwe irimo FDLR uba Genocide Wazalendo mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Yavuze ko ibyo biganiro bitagihari kuko u Burundi bukomeje kwishura muri iriya ntambara, ariko bunatambamira ibikubiye mu masezerano Washington yashyizweho umukono n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngaho nguko rero ubwo birumvikana kuri ingingo abanyepolitiki hari ibyo batari guhurizaho, cyane ko nka bimwe muri cyo twakita nka false accusation za Sonkera Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ahanini akunze kugenda agaragaza u Rwanda. Reka mbaho urugero. Murabyuka muri Werurwe rwagana na BBC yavuze ko afite amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Bujumbura rubinyuje muri Tabara ifite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muribuka kino kiganiro muri Werurwe mu Kuboza kwa 2023 nabwo nibwo Ndayishimiye yatangiye gushinja u Rwanda gufasha Tabara nyuma y'uko uyu mutwe ugabye ibitero muri zone Gatumba hari Bujumbura. Gusa rwasubije ko nta numwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi u Rwanda ruha ubufasha, cyangwa se nta mwanzi rwose u Burundi uzaturuka imbere mu Rwanda. Ibi murabyibuka abari muri kote diplomatique yacu basubiza u Burundi. Gusa u Burundi bigaragara ko iyi message y'abanyepolitike bacu itigeze yumvikana hari za Bujumbura cyangwa se hari mu Burundi, bikagaragara ko bo ubwabo hari ibindi cyangwa se hari ikindi mu kurundi ruhande mu by'ukuri baba bari kwiyumvira. Ubwo navuga abavandimwe b'Abarundi. Ubwo rero uko ibintu bimeze kugeza kuri ubu nuko ubwo umubano wari uhari cyangwa se intambwe ziri guterwa muri biriya bice mu by'ukuri bisa nkaho nta cyizere biri gutanga. Nyamara abaturage ku mpande zombi bavuga bati nyaboneka bayobozi muduhagarare, kuko birumvikana miliyoni zirenga 15 z'abanyarwanda na miliyoni nk'izo z'u Burundi, nago nzi population neza y'Abarundi kwihagaze, ntago twese twavugira rimwe. Niyo mpamvu nyine habaho inzego kugira ngo zigire ibyo zikemura. So ubwo rero bamwe bakavuga bati rwose mwe mutureberera mugerageze mukore ibishoboka byose imipaka ifungurwe, ubuhahirane bwongere buvugwe ku mpande zombi. Ariko ku rundi ruhande nanone ugasanga nyine buriya inyuma amarido bavugirwa hanabera byinshi. Ubwo ari bitarakemuka, ariko icyizere nuko ibi bigomba gukemuka tukongera kubona impande zombi mu by'ukuri ziri kuvuga rumwe. So nabyo twifuza cyangwa se twifuriza abari mu biganiro, ubwo abari kuri kote y'u Rwanda n'abari kuri kote y'u Burundi, twakifuje ko ibintu byongera gusubira mu buryo mu by'ukuri inzira zikongera kuba nyabagendwa. So nayo makuru rero twari tubafite muri ano masaha y'igitondo. Ni igitondo cya none tariki 10 ndi muri 10 tariki 25 z'ukwezi k'Ukwakira. Birumvikana turi gusatira ukwezi kwa 11, aho rwose tubifuriza ibihe byiza. Ubwo ni mwijwi ry'akarere info update, ariko nanjye se mugeshi bayingana rwose nta kabuza mbifurije ibihe byiza. Mukomeze munyurwe ndetse munahahe muronke cyangwa se mukomeze rwose mugire ibihe byiza mwiyumvira ibiganiro byacu hano ku karere info update. Blessings over blessings. Mu masaha make ari imbere turi bwongere twongere